Hueque panaykuna llapallaykichispaq munay sumaq hatun napayukuyta chayachimuykichis. Kay p'unchay sumaq samana p'unchay sábado chayanchis. Taytaysmanta mañarkusunchis kay ch'uya qillqata qhawarinanchispaq. Ancha munasqa sumaq taytayku. Ancha tapunin taytay agradeciykiko porque kay semanata qan compañayawankiko. Qanwan kushka puriyku. Taytay kay wawqikunata sutimanta suti saminchaykuy taytay. Kay qillqaykita kunantaq kicharisaqku. Qan taytay umaykuman sunquykuman may sumaqta parlapayamayku rimayumayku. Chayatan mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo ayqsutinpi. Amén, Señor. Amén. Hoh Lázaro wañuyninmanta kunan qhawarisunchis wayqipanaykuna. Kay marcas de vida nisqamanta. Todo llapan cosas kunan solución neoq. Incluso wañuypaqpis kashanmi solución wayqipanaykuna. Kay milagro kuna taytanchispaq Jesucristo milagron kuna también kallantaqmi pasallantaqmi sufrimiento nisqata. Hermano pastor, noqata taytanchis hamperurawan unquynimanta. Mana chayraykuchu mana problemapi presentakusunchis. Hermano pastor, noqata taytanchimanta mañakurani hallp'achata wasita qowan. Mana chayraykuchu mana sufrisunchis. Pichus milagrota chaskin chaypaykunapi sufriyankutaqmi wayqipanaykuna. Qhawarisunchis. Kashanranmi unqusqa kay Evangelio según San Juan chunka uqniyuq t'aqayninta qhawarisunchis. Chunka uqniyuq t'aqayninta. Agradecinchis kay michiqninchis Heisen Cordero personan kay munay sumaq sermonariota qillqamusqa qhawarinoqa munay sumaqta hinaspa Juan manta pay qillqamuriki qallarimanta pacha Juan 1 Juan el apóstol del amor paymanta y agradecinde secuencia escaleracha hina hamunriki kayta may sumaqta kunantaq sábado tukuyushanchis kay chunka uqniyuq t'aqayninwan. Hinaspa kaypinin kasharanmi unqusqa runa sutiyuq Lázaro. Haqay Betania llaqtamanta, haqay aldea nisqa. María, Marta, panankuna. María kuraqninmi o wayqinmi karan Lázaro. Paymi kasharan unqusqa. Paymi karan unjeran Señor Jesucristo ta perfumewan hojkote y chuqchanwantaq picharoran. Kacharan con payta panankunata ninampaq Jesusman Señor niku munasqayki qarin unqusqa kashan. Jesús kayta uyarispa nin kay unquyqa manan wañuypaqchu, sino Diospaq glorianta willakunapaqmi y Diospaq churin glorificasqa kananpaqmi. Qué maravilloso. Munasqayki qari unqusqa kashan. Kanchu manachu amigos nisqa kay pachapi a ver. Amiguykikuna kanchu manachu, amigaykikuna. Kan. Hermano pastor, amiguitaywan noqa tuparone. Huch'uymanta pacha noqayku escuela chap estudiarayku. Kushka purirayku. Kushka wiñarayku. Hatun kanayku kama. Chaypatamanta pay kasarakupuran, noqapis kasarakupuran naspa imatacha chiqnerachuk, imapicha chiqnerarukuranku, imapicha mana entenderurankuchu. Hinaspa chay amiguita kasqanku akirakapu. Unay tiempo, nishu tiempo. Pay kasarakapun, paypis kasarakapun,
Hinaspa yo arrushani kunan. Hinaspa ni matrimonio kumaps invitan a cosacocho. Tanto pai casará con ni matrimonio invitancho amiguitanta, ni pai casará con ni amiguitante invitancho matrimonio man. Matrimonio man. Punche y topas jak ojllachtape. Hinaspa parla yosachcho manacho, parla yosachcho manacho. Hinaspa parla hatan. Contestallanta. Chaypi parlayunco. Paeja hermana religión kaposqa, paips hermana yataq religión yataq kaposqa. Kunan paikuna chay amiguita kasqankota waqmanta recuperashanku waqmanta amiguita kanku. Wayk'ukunku hamu yaqaynata. Amigoqa kanmi. David, Jonatanwan, Saúl, rey Saúl pachchurinwan amigos karanku. Jesús amigo karan. Kaypi Lázaro amigo kasqa. Munasqan amigo. Y nespanin Señor munasqayki unqusqa kashan. Jesucristo yayanchis uyarispa nin chayta uyarispa unqusqan kashan niqtin ishkay p'unchaytawan quedayukun. Maypis kasharan chaypi. Ishkay p'unchaytawan. A veces kaypi paciencia nisqa kanan. Suyakuy kanan. Manan imaraykuchu imapis pasaruanchis wayqipanaykuna. Motopi phawashanki noqa chayta siempre parlani chayta kaypinantinpi parlani siempre. Motopi phawashanki, p'itashanki. Porque llaqtaman chayanayki kashan. Tiempo yupasqa kashan. Qankikiki relojta qhawashanki. Y chayanayki. Porque familiayki chayamunqa o pips o qarinayki kashan o paganayki kashan o esqarukunqa imapunkupis. Hinaspa qunqayllamanta curva nisqapi pampapi o iminapis cadena p'iterokun. O lluqsiron o imapis pasaron o llanta chasaron. Hinaspa chaypi qampi renegayunki. Normalmente renegayunchis nuqanchis. Señor, castigawanki kaynata, manacho kayna kama, mira, kay peteo con pentan, kay wasan. Mira, hay ka tiempo te perdinki chaypi. Ishkay horas, 15 horas, tawa horas, más tapascha. Y reneganchis. Pero taytanchis hatun qhawaynimpi paynin, mira, ishkay cosas kashan kay wawapaq. Ojo. Porenqa motowan phawashan, apuras kashan, curvape moto carroan chukayunqa. Carro wikch'uyunqa nanraman, o quedanqa chakipakesqa, o parapléjico, o mana sutenta yachakapunqachu, familia mana reconocenqachu. Ojo. Ishkay p'eterosaq permitirosaq p'eteronanpaq kay cadenachata hinaspa perdenqa tiempota. Entonces no canches renegáis, mana chayta ricunchischu, mana chayta qhawanchischu, mana riqsinchischu futurota. Pero en vez de motoan chukayushananchista, nangram rumawshananchista, pay chaypi tiempo chata perderuchiwanchis. En realidad no canches ganashanchis, mana perdeshanchischu. Pero no canches reneganchis. Ayna kaypi pasashan. Hermanankuna, panankuna nishan. Unqusqan kashan kuraqniyku, unqusqan kashan Lázaro, munasqayki, wayqiyki, unqusqan kashan. Y en vez de Jesús p'itayunanta, en vez de que compramos un pawananta, ishkay p'unchaytawan al propósito chaypi pay quedayukun, kay kashan suqta ch'ikunpi parlashan chayta. Chaymanta discípulunkunata nin kunanta Jaco, quinsa p'unchaypiña pay Jaco. Nispaningo discípulo kuna, maestro, rabí, yachachiq. Ñaqalla, qayna unchaylla, qanimpalla, qayna semanallata, qayna killallata, qayna watallapi. Yaqa qanta Romeo p'anarusunkiku qaynunakuna. Y waqmantachu qan haqayta puriyta munashanki? Jesús nin, manachu kay p'unchay chunkayshkayniyuq horasniyuq. Imínate kayri. May sumaqta parlapayan. Manachu inti chinkayun waqmanta lluqsimun. Ahinan kayqa. Imata kaywan parlashan. Imata palash. Mira wayqaykuna panaykuna. Munay vidan kayqa.
Munay bidatan taytanchis quwanchis. Munayta purikuy. Sumaqta purikuy. Imataña ruwaranki chaypis wayqipanay saqirispa waqmanta puri qallari waqmanta. Atikunmi imapis ruway waqmanta. Atikullanmi. Jesucristo yayanchista haqay qayna semana, qayna killa, qayna wata yaqa haqay llaqtapi panarusqaku. Kunan pay kutishan. Inespa ninku, ama kutichu, mira haqaynata yaqa rasunkiku. Y pay nin waq runakunañan kunanqa kashan. Waq runakunañan kashan. Huk pensamiento nisqañan kashan. Kayta nispa pay yapayun. Wayqinchis Lázaron puñushan. Y noqataq purisaq riqch'achaq. Hinaspa paykunata ninku discípulunkuna, Señor, si puñushan chayqa sananqacha. Jesús nispa nin wañuymanta Lazarota. Y chayrayku paykuna pensawkuranku puñuymantacha parlashan nispa. Hinaspa Jesús chunkatawayuq chikompe hinata Jesús nispa claramente nerapun Lázaro wañupunmi. Y kusikuni kankunarayku mana paywan kashaqti mana iñinaykichispaq pero kunan haku payman. Qué maravilloso. Wayqipanaykuna Jesucristo yayanchisqa wañuyta kay Bibliapi parlan puñuywan hina. Kunan tarde, kunan tutata, puñuq purisunchis. Mayqinninchismi nuqanchis puñuq purin llakikuspa, manchakuspa, waqaspa. Ay, puñuq purishani llakikuspa. Kusisqa puñuq purinchis. Porque paqarin sayarisunchis, porque paqarin llank'ana kanqa, porque paqarin puririna kanqa. Y minatan nuqanchis manchakusunman puñuy puriq. Y kaypi Jesucristo yayanchis puñuyta comparashan, wañuyta comparashan puñuywan. Porque Jesucristo pe wañuqkunaqa huk p'unchay sayarimunqakun, riqch'arimunqakun. Tay Jesucristo yayanchispaq tiemponqa, Dios yayanchispaq tiemponqa, manan nuqanchispaq tiempunchis hinachu. Chaypatamanta chayaqtin Marta, uyarispa Jesús chayamuqtin, lluqsispa p'itayun. Mariataq quedakuran wasipi. Hinaspa Marta Jesús tanin, Señor, si qan kaypi kashawaq karan, si qan hamuwaq karan unqushallaqtin, kuraqniyqa manan wañunmanchu karan. Ishkay chunka ishkayniyuq ch'ikunpi. Pero yachanillataqmi. Imataña mañakunki chaypis Diosqa qosunkin. Jesús kutichin payta kuraqniykiqa riqch'arinqan, resucitanqan. Marta nispa nin ari nuqaqa yachanin resucitananta. Haqay p'unchay llapan runakuna, llapan iñiqkuna sayariqtin payqa resucitanqa haqay dia final nisqapi. Hinaspa Jesús nin noqan kani resurrección y causay. Noqan kani resurrección y causay. Pichos noqapi iñinchayqa, aunque wañusqaña kashan, causanqan. Qué maravilla. Jesucristo yayanchis nin noqan causay kani. Pichos noqapi iñiqqa, causanqan. Kay mundo tukukunqa mira. Sapa ishkay waranqa wata pasan problema. Kamarisqamanta, qallarisqamanta, Adán, Eva nisqamanta hasta diluvio pasan ishkay waranqa wata. Diluvio manta pasan hasta Jesucristo yayanchis hamunankama ishkay waranqa wata. Jesucristo yayanchis wañun chay pachamanta antes de Cristo, después de Cristo kashariki. Jesucristo yayanchis wañusqanmanta hasta kunankama hayqa wata pasan 2000 años. Ishkay waranqa wata. Entonces kay pacha
Suqta waranqa watawuq kashan. Suqta watayuq waranqa kashan. Ahora, este es muy importante. Huk p'unchay Jesucristo yayanchis kutimunqa. Kunan nisunman karan, kunan qanimsem semanallata noqa pensaba sharani. Kay Inca, Manco Cápac, Atahualpa, paykuna yachankuman karan huk p'unchay carro purinanta. Paykuna yachankuman karan huk p'unchay avión halananta. Huk p'unchay paykuna yachankuman karan celular wahanakuyta. Iminata muspankuman karan, iminata pensankuman karan. Loco, imaninkuman chikaran. Y chiqayta. Avión halajkan, carro kuna purejkan, imaymana. Mira, kay mundo tukukapunqa. Kay mundo junt'arapushanña. Llaqtakunapi yasta runakuna junta kay huchakuna kashan imimana Mateo ishkay chunka tawayuq señalkuna complicapushanña. Huk p'unchay Jesucristo yayanchis kutimunqa. Ahora nuqanchis man tukawanchis huk uqarinanchis rumita nuqanchimanta. Jesús hatun llakikuyninwan waqmanta maypichus Lazarota churayoranko, may t'uqumanchus churayoranko anchayman purispa nin uqarichis chay rumita. Hinaspa nin chaypi hermanan Marta ya asnashanñan chay cuerpon. Porque tawa p'unchayñan enterrasqa. Nishaykitaq pichus nuqapi iñiqqa taytanchispaq gloria nisqantan rikunqa. Y Jesucristo yayanchis chaypi mañarukun. Achalao sulpay niki taytay uyariwasqaykimanta. Y Lázaro lluqsimun chakinwan total chay vendakunawan p'istorosqa. Wayqipanaykuna taytanchisqa tukuy atiniyuqmi. Wañuypis mayo qocham imaymana cuerpo onqoy payqa Señor llapanmanta hasta wañuytapis payqa dominanmi. Paypin nuqanchis iñinchis, paypin iñinki. Aunque kay pachapiña nuqanchis wañusunchis, huk p'unchay wiñaypaq asunchis. Kunan bautizapakunqa. Y qan bautizakunkikunan públicamente. Porque ñawpaq huchaman urmayuranchis públicamente. Porque ñawpaq huchata ruwaranchis públicamente. Kunan nuqa taytanchispaq sutinpi invitayusayki. Hamuy kay ñawpaqman. Hamuy. Bautizo kunan apakunqa. Y qan bautizakunki. Hermano ykuna kusirikusunchis, t'aqllirukusunchis, kay munay sumaq decisión manta. Qan dudashankiraq wayqipanay, qan dudashankiraq sunquykipi maqanakushankiraq. Amaña dudaychu chakimanta churayukuy. Decisión taqa ch'ullallatan nuqanchis tumayunanchis wayqipanaykuna. Chakimanta churayukuy. Hinaspa kay ñawpaqman hamuy. Diaconokuna, diaconisakuna, ministerio personal sutiykita anotawsunki. Kunan p'unchay bautizapakunqa. Felicitaciones. Kusi samiyuqmi kani nuqapis kunan. Taytanchis saminchasunkichis wayqipanaykuna. Kunantaq taytanchimanta mañarukusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku sutiyki may sumaq saminchasqa kachun. Kaypi wawaykikuna kunan kashan taytay vidankuta qaman entregasunkiku. Sutinkuta may sumaq kay kawsaq libropi qillqaykuy taytay. Yamapuni hayk'aqpis taytay borrakuchunchu. Wiñaypaq taytay sutinku qillqasqa kachun chay libro de la vida nisqapi. Y taytay, may qin wawaykichus taytay. Mishk'arukunman urmarunman qan may sumaqta papito lindo huqariy, may sumaqta puririchiy, may sumaqta yachayuchiy taytay. Qanmi wahawankiku, qanmi aqllawankiku, qanmi mashkhawankiku.
Sapanka wawaykita papito lindo may sumaqta saminchaykuy. Chillatan mañarokuyko ancha monakoq Santo Jesucristo ayuq sutinpi. Amén, Señor.